Dobar dan, subota 25.4. Idemo dalje. Onaj procionistički bosanski papučar Boris Havel, šatro profesor na Filozofskom. On vam je dio te sekte, ljudi moji, ja ga znam kad je bio, znači, on je, koliko mi je poznato, došao iz Švedske gdje je išao u Livets Ord biblijsku školu, riječ života, gdje je školovan i regrutiran njegov šogor Husid Damir Šičko Alić. Pravim imenom Husid, promijenio ime u Damir. On vam je pastor i apostol, pod navodnicima, jedno i drugo, te sekte. Znači, to vam je dio maga pokreta, ovoga što se događa u Americi, šta radi Trumpovo čudovište pedofilsko, oni vam pedofile skrivaju. Znači, zataškat će pedofiliju kao u riječ života Zagreb, ali recimo ako je neko homoseksualac, zatukli bi ga do smrti, ali pedofilija može, zlostavljanje djece može. Očuh si je zatekao pokćerku sa pedofilom i pastor Alić je to znao i to su zataškali, ljudi moji. Nema zastare nasilja nad djetetom, pogotovo seksualnog. Znači, ovo vam dovlači onaj klošar Boris Havel. Slušaj ovo. Ubojice. Dođi, ubi mene, mamu, ti nabijem onu smrdljivu cionističku. Dođi, simo đubre jedno. Ajde, ja vas pozivam. Bring it on, motherfuckers, ono. Klošari, ubojice, lopovi, sve su pokrali, tuđu zemlju. Jezik su ukrali, to nije hebrejski, to je jidiš. Gle kak se prijeti. Gle kak se prijeti, kopile. Hoćeš biti ubijen? Ajde dođi, smeće jedno. Ajde dođi, imam 51 godinu, ja sam žensko, ja te čekam, ajde dođi, kukavico, smrdljiva šugava. A Havela, po svim točkama, po zakonu i Ustavu Republike Hrvatske, on treba dobiti izvanredni otkaz. I svaka čast studentima koji su se organizirali, napucajte ga u dupe, nek ide tamo u Tel Aviv i u Jeruzalem. Za ovaj cionistički pobjego je ko izbjeglica, a njegovi Židovi ubijaju tamo Palestince. Fuj!